With me? Yes. Kaseng kino hikai school Meghalaya Upper Primary School Association kaladawa na umenteri ketanat pule puthi kejala urakam sangma ban pendrung defisit no ya pras pa asap hosau teli ki ad hoc Upper Primary School hagajala habakran menta kalai tarik naitung arhaja arpaulai u presiden kaseng ubak Kenneth Shadap ulong bakino hikai kile kendu shibun gijing na gajing rit tulop palat nalor kiwe gijing bar ulakan tui umenteri ban shimkhia kloy yakani kakam Meghalaya Primary School Teachers Association nilayo ban yabu appointment baru education minister pada orang kajing ya kendu jongi kadai tang halor kanomrim ba nilayo ka proposal na rusna arajar khat khandai arajar arpau ka government kala proses ban kentiu no seta deficit system yakini ki praspa sa pusau teliki school dan rei ngim keno ya ka sarkar MDA 1 kawan no ketuka first covid kawan saka second covid kawan saka financial crisis dan rei ngilaong mau ba kai ka ba ka MDA 1 kamla ban pendep kadai ka jimpular jong ka MDA 2 ban pendep ya kai ka ba ka MDA 1 ka kamla ban pendep dan nak tagadau minister ula ong ba to kani kadika kaban hap back ba hap examine ba kan simpor yang ikiat ban pendap ya kani kam dan rei nila ong ba pek ba mensim senempat nila yo kata ka proposal ru ba ka kerten jong ki ad hoc baro ka nai increment markat prahaja dan rei ka bas ngosi kalong lai increment tang ya ki secondary bat ke higher secondary markendai ajar kat baya ki LP bat ki UP la ai tan Martin Rio hajar tinggi ong to for the time being tang bakan long ka jingyarap ka ba sipot ai biang sa marlai hajar bakan yarengkat ya ketuka kendai hajar no bakan long mar kendai hajar ya kini ki apa primary bakan long with effect nadu mensim snami kan kung balale ya ki secondary bat ki higher secondary kata kadai ka jinggerpat jongi na kalian jumuru laong to nan sanang pek ya kani takam tengi laong ba pindah nang pek ya kani ka upgradation takan simpor la kumno le no swatang ini at least binai tai temporary relief mo jingyarap iba kato kani ya kini apa primary let's say ki lawa primary bayasan lang kaju ka elementary mo tidak tahu na kalian nakaliang jong uto laong pek nga nang le ya kan ya kam ngalong yu pek ngin sawan iban ya kendu biang ya piru ba namaru ong to wanra kita kikot ki jing put sisya mo ngalong to ngin sawan hi ba ngin ya wanra biang kita kikot ban put sisya mo daga jing to namar kai tak hap long base in written kai ka written ka bangilayo andrai karitin ka bangilayo at kadai upgradation to deficit system tingiladap submit menta indrai kani ta kadai ka kam ka ba kam kya khiat to ong kan lang simpori kani indrai bi ong ka urgent solution ta kadai ka to bakin ai no sa marlai hajar bandarengkat bat ka increment ka bakiyo di secondary bat higher secondary with effect nadu mansin snam ya ka to ta nang le no manta spor no to laong tangalaong yung ngan sawan ya kendu edition ban wanra bat kesla lor kita ngalaong pek ki ad hoc teacher ta de isen ai sha kila trai lai post nam lai kusan nam hadien bakila song thai hap subrat ki sa dasbin sinaya ru kimyo ai ru kimyo ta kim im kumno ha ki jinglong temen nata ka medical reimbursement ru kamdan ta halor kami ru nilai keren ingin sahabat rak biang dari contoh ke pura alor kini ba kinyo ikan bagi nok ikai ad hoc la hadin bala retire te zero te ndan ai ki bapli ki bapang ba sistem lai la suyap kloi ta kalong isen ai am ki bala sacrifice de ki paus nam kinyo ai kat ba ki deficit ba ki government pat ki yo at least ka lump sum benefit mo hamni patum dan benefit yang kata nilai yang keren ba long hi ba nhân sa pen kre ki to ki biang alor kini ke nhân sa wan ban submit ya ba uliu education minister menta tengi iba ude ubreu bakwa asisya ban ba
Kengin hab ya syong ru baru CM malor kan ni kan nama ba. Kata hi ke berkat ingin hab ya kendo ru CM malor ka buar ka bahala ru ka tahu. Kada daya terilang CM ber 20% minister la se ka kam ka 10%. Kata